Nikethinkatho na Ntune Mutegeri bwega ntubako na kanya kugwatanira na uni kiri Weru Thaa Mugwanja mbitagwa NTINYARI KINYUA tukenjeria Nteto chietu Silas Kirimi urenwe mukaririgite wa ngwataniro ya arimi bani ni pamajani no rite thirikari gukurukira rwangi rwa urimi gutigira ni bakorekeria fertilizer kimera giki kurio ni untu fertilizer irabekire majani jao kimera kithiru nerikire gukondorua ni mbura ya El Nino nkuruki no rite rekeria ba factory ni board directors gutigira ni bakuongera michara ya ritingugi kenda kubekira Weru wa gwitangugi kinyankuru. Fertilizer ya arimi pa majani ni eje nkai ne kuje nkai ni anto ba kai ba mionere na ino kuona ngai ni URETERI ni na yetoire gwitore ni no kai tete kuthira nonto tuko meora kwa kara kumana ndi na still arimi ba baingi batena fertilizer ito kuona ni akinyira Mombasa ya kama twe kinya Nairobi kwe mutongeria ndaigagwa akiuga ntuko inge okamemene fertilizer ni gwikwa ma factory lakini mwanka gutiondera meona ko baromba tafadhali bagasumbura arimbo majani baba nenkere fertilizer bekire majani ne egita kuleo ni migambo ya Silas Kirimi urane mukaririgito wa kiama kya gutetera murimi munini wa kimera kya majani takyo kusto agishumire nande gutetera murimi Kirimi agetia betresa na ugete kuri na factory mwe chithirite chikiongera ritinguge mishara gate kagechunjige 10 kuma kirigana gweta 50 kuma kirigana kuringana na intelligent chietu kuri factory mo chiete tachi adide manto ja kurigaria mono na nte komenya niki tafadhali ito bwene mono bweta bwa dugia bwongera bwa nenkera aritinguge wa kasba factory between 10% na 50% chia basic salary bugania muritionguge ura munene na ara factory kurugwata chiringi 150 50% ya chiringi 150 re ingiri 75 ichio nenkero wita kure antuku imwe ntuku ira bwikire muchemno jo AGM muremi mbia tigwani nkoroki Kirimi na ugeterekeria baba majani barobisine boba gishongera mishara yao bate kwenda kuongera kigena kya muremi kirono go mweri kinyano chiringinya para wabanenkera batekira na kuona ro chumi bodoki bote muntu ina gintu na ibo choke botunya murimi wana arejere ago chainira kwenda director milioni imwe na mgirimba kana jana na nkuruki nikino ndokura umunengera chiringi nya compare milioni imwe na chiringi nya runga me nibo banenkere mbecha chiao bondo in wholesome mudiene Kirimi ali ugaitwone bya kugura majani binge bire na ithimi bitegwetania ara kuga murimi ali wa majani jageta jakendwa mtonge urogurete namba kire factory na atina majani untubura rombete gochunkuno na mpoena bochuro entairoreo ithimi bire abya thima atiri gaikura muno kiro gaikura cia murimi na tutukomenya kiro ii ara igwita lakini tukuthingata muno tuona bimwe tekithimi kina thina kithimi gaguchethwa na kio ni karani ria ejite kuthima urage gutigite kierekanwa na arage gachenjwa na nandi tukuromba kethera kuombikana kwithira kwena kithimi computerized liria kia meswa na kio na ara factory bakona kithimi kiu kikwa tampered with gutikario kinya kia thithirwa na ara njirene na bomba kuthirwa bakwenda of rate itugeretie kumenya katika intelligent beto kuri syndicate yetha irereo gatigati ka atongeria ba beto barere na ara kibandene factory ati kiro iji kuri nara chietaga na tuguchungusa kindene muno toigwo kuri arimi bareo batwitaga bogus arimi baba imarieto akeja ande kiro igeta akibo na ndibo igeta chi 20 jeno ugaritira nau iwo ni uchunguze bora to thithitie na twinabu na egitarite kuraja tukagweta antu bau bathitha yuno nto twinabo keripotera Nteto cia Weru weekendi ria kwarieto ni mutugi kare Munini wa Rais nthiguruni ya Kenya no Rigathi Gachagua no rite atongeria bakirimara kurimira ngwataniro na gutiga kuringa siasa cia nukajukia muthigo jo tongeria nyuma ya 2032 akira rintere cia Kiambu ugite gaka ndikagitaga siasa indi nikagitaga atongeria kugwatanira kenda guketha matunda kuma kiri thirikari ya Kenya Kwanza. These are our people.
my people of this region, let's stay united and focused. Na mimi niseme, whoever has any scheme to divide this region should know that the people of this region are very intelligent people. Hivi tunaendelea, watu hii wanaelewa ni nini? And nobody can divide this region. Nobody. And anybody who seeks to divide this region is an enemy of this community. Because our strength is in our unity and our relevance in the national political discourse is informed by our unity of purpose. We know what division did to us in 1992 and 1997. From 2002, we have never been divided. This region will never be divided. Leaders may go here, lakini ya wananchi hao ni watu werevu sana. Elections are over. Yeah? And I would like us to close that debate. Hiyo debate nani alipiga kura wapi tuachana naye. Because hakuna mtu alifanya makosa kupigia Jubilee. Hakuna mtu alifanya makosa kupigia UDA. Hiyo ilikuwa ni mchezo ya siasa. And it's democracy, mtu apiga kura pahali anafanya nini? Hata sisi zote tukipiga kura pahali moja, hii uchaguzi haitakuwa na utamu. Hii mashindano pia ni mzuri. So that even when you win, you suffer the victory. Let us not remind people where they voted. It's unnecessary. And that is why Mimi Rigathi Gachagua, despite the very contested election, despite the kind of mistreatment we were given, the president and I decided bygones be bygones. Tukasema tumesamea kila mtu. Kenya is one. Tuunganishe watu tusonge pamoja. Rewari gavana wa Baire County ya Meru Kiraitu Murungi na ugiete na kugwira nuntu bwa ria mbere buru nthiguru ya Kenya ikethire gikungwira mwena nthiguru yonde ntuku ya kugwirwa nthiguru ne ntuku ire gakungwira mweri jwa 3 mwaka juju. Kiraitu arite kirirwa rero mwanya mukawe ne jumwentere Shemiru makutano. Gabana wa gatene wa Meru Kiraitu Murungi na ashumirite kugora twirari njoru ya gisiasa mwanka rĩrĩa ashindirwe kĩrĩ gĩthurano kĩa mwanka jwa 2022 akiuga kuma netagara rĩu rĩa gũtakithurano nonere nĩ bwega gũcokeria kariba Meru nkatho ni untu bwa kũmwata kura akiuga nĩ okomoka weka gwĩta gũchwa njĩra chikeno na njĩra ya kuthomora karagwiritwe na nkuruki kwa bisa kana mwarimu wa kuritana bange njira chikeno kinya kethira na engo githirikari ni William Ruto ni wiyenda atwere ushindana kura Meru ntayeno ga ushindo na ne ndagirwe ntenganiri na ndaigwa ntekenete ndi gushindwa ndi gucoka kuraitha nyumene ndawa ngwicokeria Meru nkatho nontu wakurega kundingira kura nontu watende ndingira kura ndiona mubango yo gikeno yo tambite ndiguru yonthe koi bandu gurire metho na banteberia ndatukenye mwarimu ndi wadi mwarimu keno kebonde ngabano Meru. Kiraitu Murungi nongerete kuga kugwate kukuga ni muthia kana kajira kamwe kuingana ariuga nonete ni manjira ingi ni chirugukaga tiko wakunde kuthuki kugwa ni mwarimu ushindwa kututhuki ushindwa ni mwarimu wa kuthomithia kuri maisha yangi omba kwithirwa ugo indukorageraia kwendi into warimwa no inganduka indi kumbe ugo rarimwe ni kwendi into ndukene na nduka yaya weta sara no go atuika murimi munene wa marigu kana wa nguku ko mpumba kwira nturetu ugakire ni kugwa ni kugwa atuma omba gukira ruju
na no faulu ni migambo ĩrĩa mũtongoria ũcio aritĩte ndĩrĩa kũritanaga bamwe Bakari na atongoria ba Meru njĩrĩra bomba gũkara kana mĩtira yao ĩrĩa yomba gũtũma bethĩrwo barĩ na mĩtũrĩre na ikeno mũkawene jũmwe taũni-inĩ ya Mũtindwa nĩtugire no mwanka muntu ethirwe akinokagia mwĩrĩ na akimenyera mwĩrĩ wa mũno nontu ukethwo ukuĩte utimba ukena kana wajitu utimba ukena no mwanka umenyere mwĩrĩ waku sana bukathekwa nĩ mbeca utuika uwori nkombo ya mbeca owe ithirwa nĩgwe munene wa mbeca ciaku ukamenyerwo gĩtũmĩra nĩkendirĩte ikeno maisha-inĩ yao na kinya tuko ikiumia twinde twe kanisani nimbi tuguchwa kanisani tuchwa kanisani ntu tukonda gwite kenero na kenero ni mbiriku ikenero ni guntu wa gikeno gya Kenya na Kenya ikeno gitithiraga mudiene kiraitwa diuga kiri mongo jwa Kenya mwanka jojo mweri jwetha tariki 20 nirori kethariri itare ambere bru kwithira bakirithia kigomano na ukungwira ntuko ya gikeno UN General Assembly ni batuete ntuko yaruga kwena Women's Day na ndi kwena ntuko gikeno ndene ndiguru ya dunia na ntuko gikeno ire tangazetwe ni UN ni tariki 20 mweri wa 3 miaka yonthe gutiro twage na mambura ya ukenera gikeno ndene Kenya mambura ya mbere tukatwena yo Nairobi tariki 20 mweri wa 3 mwaka yuyu kuma taũni-inĩ ya Mũtindwa gĩcigo mbunge kĩa North Imenti ngĩripoti na ndeto cia Weru wikendi rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare akariba marinya kuma wodi-inĩ Kĩrua nari ni bachumirĩte kwithondekera barabara bari bobongwa kenda bombia kwithirwo bakinogokia umwe wao ũrorĩkĩte gũtũtiga bathingatene na MCA wa Nteri ũrĩa nĩ makena mũrogocho na ugĩte batina ungi bwa kũgita nuntu thirikari ya gavana Kawira Mwangaza nĩthiritwe ikithamia mbeca cia uthondeki wa barabara kiri MTF na mwankera nandi MTF itironeka gũkinya matũra-inĩ Kevin Kimathi atutariria Kukwama na kuthukanga kwa mirandi kathomba mirandi ya barabara cia matura ithina itite na mbere Bruna kunyamaria kari maturene tongerie ne bwa gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza kumania mirandi ye barabara kuingirwa murengo no yothondeki barabara yo MTF ngerekano ya karibaba marinya ya Rwebi na nture ingirithio lunkirite nturene ye bandini ya Kĩrua nari naria akaribaba shitanirite kwithondekera barabara ina Kenya koko ngwa kumania Kinyamara ki buru maturene ntaye ko marinyaro ivye gwitia kwa bafane muthaka wetu raeterwe na notaga njirore kalinya tutona ngari tona ko gwitira anya ko muntu ore jo kwira bikibiki aja batu gote bomba wetire nyajire no nyabara weta mamboresi batomba na njira unere tumika ire nyane ana beto bara bathoma ndene secondary marinyaro ibi ba primary ana yantu kwenge ndakorokerete acha ndethira mwana wete kigurune woni ndaigwa ndamaka mono na ndamenya ati batu twathurire MCA itwathurire ngavana ni ontu MCA ba matura thine ini baremete buru kinyaniria kumania ngavana ukarira mirandi ye barabara yonthe MCA wa Kĩrua nari makena marogochoro wikinyitie kuatia karibu akainya kawe kuthondeka barabara iji buru wengwa kinyawe akiolota buru endekethia riri ngavana uyu ameruria wike mirandi ye kiri murengo no yuyu MTF buru MTF bakamenya barabara inara iri nande oni kinyabo kambita ntuko chionze uteunthithia jontu no riria MTF riu ikagitata ikeja na ntikwire kambiria kuthithia na ndi twi mwari jwa January financial year thira June ntikwire iri bakeja na ntikwire iri bakathingatira endi ura gutwire mbere gutwire muntu watenga mbeca contractor na ura taugite every contractor ba Kĩrua nari jonto ibo bakwerewa thina iriku bakethiro ibo bakaewa o barabara ĩrĩa iri ni ekathithwa jonto ibo bakumenya thina iria iriku na ndi antu betu amwe na ngugebo gwita kinyabo na ndi jonto kiongozi igoro na arambirire
ibokori nandi nkeza kubwira ate no tumbijite kuvuga nandi utikintu utumbuga na ni ontura bakoloto ingavano yu ameruro kinyiriti mirandi ya barabara shematura kiri MTF mbango urea yuangarataniti akari mature ne bamubateka meyo akinya untuku kwori msiye wetu akweja ina gotoneria utembecha wale nacho batura tumba kurira turaije turira msiye wetu agatuteria agotwikianga kingavana agotwikia KMTF na MTF na tireja na kwa tumazinani no tumetambua tire yumba kweja ije turomba kura kana yumba kweja ije imenya thina cietu ngavana ari antu ari na ije wana nenkanira na nedekereria mbeca KMTF yu agwite MTF tesa sawa na rekereria mbeca nau MTF yu athingatirite atia imenyo ntu buratu tetheka na bwibwe kwa nenkaniriria mbeca nau anenkanire mbeca acoka ukana nde mbuga MTF na ndinithite ngugi kurita gwetu arabu atakenga wenga bana inyora wenda kuthithirwo ntu atitambua ka MCA wiga we kwira wite ke wanda administrator wanda administrator iria keza na amenya thina cietu na batu to batu komatoka ke MCA ma MCA no to agure no ije njira jeje kuma marinya gweta kari maiga no ije njira jeire ingi wanda administrator to inyo to tumuije Thaa wantuma wambira mbite nkauge njira ya tu njiro kantuma kyo wanda administrator wetu untemenya no lakini onbije MCA wetu nanga yatakiwe lakini KMCA utembe tana nkeri atora kwero MTM mongale dora MTF ine hivi MTF le imbie wetu MTF tutumwere kawera neja toerecha bega marinya keni ni arangiraudi Weru weekend kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi Katho cha mwanya kirigo mutegeri tanambira kurumira Nteto chetu nchokerete nyume kagitate kuraja na Nteto nkuruke. Hata kanyakika kathongika wete green. Nange. Karibuni. Ala. Karibuni sana. Nontu mathaizetere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria ire koma ya kuigua kario kangentere bauga bwezea karibuni ibirombeni Ibwega. au nongweterete au bebe mpimero ndugera nyomba etere kariojo Chwa ndume kaire. ete modugi ndoka imodugi ko tumerete Afya Plus Inanga itazo. zo zironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ina vitamins ina minerals mukoro kwenya tona mutegethai kino kwa tukarania wa nyomba eu Zuzu nande netosa. Afya Plus ange menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntima etingana energy protein na fiber na medo kono tembea kwingi iko na mengi naona tu ya kwanyange na nyoroka tona mbi Afya Plus nacho jumutu motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe Panda tukupandishe on your entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV. Love it. Are you ready to take the first step towards an exciting future after KCSE? At Jordan College of Technology, we are a community of dreamers, thinkers, innovators, and achievers. We train over 100 government-approved technical, medical, hospitality, and business courses in diploma, certificate, CBET, short courses, and driving. Our world-class campus offers a variety of co-curricular activities, state-of-the-art facilities, and lifelong networks beyond academics. Apply today for our ongoing January 2024 intake and turn your dream
into a reality. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Bwega igwetana mbere kurumira Nteto chietu tugichokera speaker wa mbunge kaunti ya Meru Ayubundi nethirite agikatho Rais Ruto ni untu bwakwa utongeria Ambassador Francis Muthaura gutuika chancellor wa skuru ya Kenyatta University. Amwe nabo speaker Ayubundi norite Rais Ruto kurikana kurekeria kigina gya kuthondeka na kurikiria waki wa skuru ya Mariani University kenda aritwabomba kwithura bakianjiria kuthomako. Tiaja ntukwe narua kwira President William Ruto na Deputy Weru Gachagua na CS wetu mithekari nturi ibwega na iyo nibo chokeretwe nkatho kumakira antu babothu guchi no ndubwa konenkera mwana wetu Ambassador Francis Muthaura gitikia chancellor wa Kenyatta University no nto nchoma yetu na imwana roto tete manto ya maingi ndene ya Meru ya Centriment na Kenya mzima na ngwetikio gituma wona Muthaura na rithirita thirikari ne ya the first president kana president yombere na Jomo Kenyatta ya thirikari ijiri ya Moi ya thirikari ithatu ya Kibaki ya thirikari inya ya Uhuru Kenyatta na nandi President William Ruto na aronera ibwega thirikari ne kwa ngwetikia thirikari kigintiona tekiri muntu nikigotuma bakarabe bakienda akarake ya na akirira shukuru eje kumari atwaero mbere chambere twa 640 million kana milioni 640 na ibo kuona library are tigiri ibo kuona administration block are tigiri na still nyuma ndere nge kwina nyomba ira cha laboratory nacio itiombete nyakwimbwa na itukuromba thirikari muno aswa gukurukira president wetu William Ruto na CS wetu mithikari nturi pombe gututethia at least nyombere nge umbe kwimbwa nuntu ekurerwe kali ore kali nyawatwe itomba kuthira ruwa then at least kethwa chimbi ikethwa chino tibuna nuntu itomba kuthuka. His Excellency President William Ruto, Deputy Oku, His Excellency Gachagua, na CS wetu mithikari nturi ndaburomba netwe kinene igitari president yejete within the next 2 weeks ndene Meru tafadhali ankuromba na gitewe kinene akomba okithwa nturi eje akona mbechire che thirikari itonyete guku na karaga antu karaga tigere cukuru eje thomerwa letethia turi baba batu twagirwa muno turi antu babothu guchi na irie romba letu yatukuromba bije kumya giki Meru University kukira Professor Romana Soviambo ibandikite barua ya kuromba murajojo atigarira ika 27 nuntu murajojo ari ika 54 eka 27 chetake University ile inge chiatigwa 27 chiatigwa ruterwa runge na nuntu tukona murajojo tutethia na njire kaneriku tutarie nabo taberi badi request ya kuromba ekewingi tigere 27 kenda murajojo nda yonenkro University ka 54 ekenda community iji yombotetheka kwa wangu enda kuromba waziri wetu mithikari nturi kwana renturi rio kona barugu yetu tafadhali na itiwe kinene twitikirie utonenkere murajo jo watani jo eka 54 chide chike University ikenda chiombothethia turi babetu na njire nene tukirikana ati
ni bachiari betu na bajuju betu baite tupisto to muda kidogo nikenda muda juju turajureo Muthe Johnson na njira ndi kungucokere nkatho cha mwanya mutegeri no ntubakona kanya kugwatanira naoni inge na njira ndi kuniona chiari ngathemo na nusu etagwo NTINYARI Kenya.